Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna hen say di le GB WhatsApp hi iti mandham ai lo le mandia pha ham third party app si chuna hin say di hen je ambula kona zone again hin let pen la kachan la tha ne lung set and like share subscribe in bol pe di hin ken tem ve. Okay kipat masang comment chule bonga hen ka kipat ka video ha ambula kona zone again hin let pen kipat hu ken se na kachan la tha ne lung set and like share subscribe in bol pe di hin ken tem ve. Okay direct panatin चाहे गासे नोम पेन चु GB WhatsApp ही थर्ड पार्टी एप्स है ना थर्ड पार्टी एप्स ही न दुंग जु या जो थिल इफोना इमाना ही ले थिल पोइमो हो लीक आउट थे है ना डाटा लीक थे आहे वा चु अफत न चु ही किना ले थिल मिन मेसेज निन थोना नवेट मसंग डिलीट लोंग चु अहो पोइना नवेट थे so pat na hen GB WhatsApp ten le status so kisen apona ki ve the na mi online lo ki he the na facility hoya hoi hen chi facility hoi dan chu ibda hin si moham da normal WhatsApp ma ibda hum lo ham ti kina hele normal WhatsApp hun mi privacy he na mi privacy a koi je a hi imacha ti ho chu ki ve the lo na ai ma chelanga GB WhatsApp to hi kina third party apps hi third party apps iti hung do ham tel WhatsApp ho hi ahin vet wa min chi WhatsApp ma poi ti ho so se ahin chom khom wa GB a hin koi he na hi a GB hi facility hoi ta pin ahi ma third party apps hi na ji a chu mi data tam ta amang agudo ve na hi la big mail long chi he na ai ma chai mang hi win nong ka ti lo den mang win nong ka ti lo de na mang hi win ga ti lo num chu hi kina le na data lik the na data privacy thil na koi na phone na koi ho chu lik the ni je chun mang hi win ka ti na third party apps ma khat langa mang win ga ti lo num chu hi le namana le iti man dham ti chu hi na cha hi phone ni na choi ngai na phone ni na choi ding khana chu privacy thil keu se na koi ding normal WhatsApp naman na pa na GB WhatsApp naman na achi pi na bol ham tile na phone chu thingbong cho ya na choi ding mi message na thot le the na sim yong ni na nei nga in tele phone nong ni na nei nga khana chu GB WhatsApp chu mi to na ki ho na ho bo naman na ai ma thil poimo na koi no ma hele chu GB WhatsApp na chu phone na chu thil poimo na ko ya le lik the na chu hen cha ko na chu ikiven na diwa chu upai dang umlo hena GB WhatsApp namana le na kiven thai lo le ten thil tam ta privacy thil WhatsApp normal a ho GB WhatsApp ma ki poina GB WhatsApp hi la facility hoi ta api ji a chu min ha manun ki dei chu ma hena ai hema chu idei lo na wa ko na chu thil tam ta isu mang the hena ikisu mo na wa hum hi the mi tam ta nga sei banga chu apa mandia apa na ti na ken apa poi wang ka ti pon apa in ema naman wale a hi thel extra phone mang na extra phone a GB WhatsApp kin install na mangin kho poi chu ka tu a hung I khat kin ala GB WhatsApp ma ko na account nei ho nam WhatsApp hung ben na ai lo update na bolo na ben the na ki chu hen ni se GB WhatsApp update jing ngain ten le khat chu hi le GB WhatsApp ma chu number ahung pe na la number effect the na ki chu khat ani na ga ki effect the hin chi effect chu message na comment ho an ha se na epga effect ham normal WhatsApp ma che lo hi lo le GB ka te business WhatsApp ma ka number ka pi ola chi lo na ti na chi hi aboi na chu hi le apps na ko na boi na yong mai the na iten la khat hi na ball khil guideline ki nei ji hen guideline hi khela hi le WhatsApp ma hi strike ta bang na ji na ten la chun hin pen tha ji sim yong cho hin ki ben na ma cha chu reveal ball the hin ai ma reveal a chu ama hon nangin a guideline na ha pal ke a hi la wan cha ben pai de na ti chu ya chu
GB WhatsApp naman nole version update na bol jing ngain tele namana hile phone nong extra na nei ngai na titeng chun ki save do de bo normal mang ding awang cho apa normal he phape na kong normal kamang GB WhatsApp kamang poi so king ha sa ki pa bula kona zone gen hin bet pen ki pa thu pen se